Jenerali Numbi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Tshisekedi ari mu mazi abira. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Jenerali Frank Ndumbi Bumbunda, akekwaho umugambi wo kugirira nabi umukuru w'igihugu. Jenerali Ndumbi ni umwe mu bamaze imyaka myinshi ari umwizerwa ukomeye cyane wa Perezida Tshisekedi, akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu byemezo umukuru w'igihugu yagiye afata mu rwego rwa gisirikare. Uyu musirikare yagize uruhare rukomeye cyane mu igurwa ry'ibikoresho bigezweho bya gisirikare byifashishwa mu rugamba rwo kurwanya na F23 ihuriro ubu ngubu rigenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibikoresho birimo nka drone za CH4 zaguzwe mu Bushinwa ku mugoroba wa 17 Nyakanga 2027. Jenerali Numbi yahaswe ibibazo n'abashinzwe iperereza mu biro by'umukuru w'igihugu CNS ku mugambi wo kugirira nabi Perezida Tshisekedi, ndetse bivuga ko yanahise atabwa muri yombi. Kuri ibiro niyo Jenerali Christian Numbi wabaye umugaba mukuru w'ingabo za EDC n'umujyanama Perezida Tshisekedi mu bikorwa bya gisirikare yahatiwe ibibazo mbere yo gutabwa muri yombi akekwaho gushaka kwica umukuru w'igihugu. Jenerali Numbi yagumye mu nshingano, abashinzwe iperereza batangira kumukurikiranira bya hafi kuko muri Mutarama 2025 ubwo Tshisekedi yari mu Busuwisi mu nama y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu yamenyesheje ko uyu musirikare ari umwe mu bashaka kumukura ku butegetsi. Tshisekedi yaburiwe n'umushoramari w'umunyamerika ufite ubwenegihugu bwa Israel, Moti Kahana, wari witabiriye inama y'iri huriro. Kahana ari mu bantu batatu Amerika yohereje Kinshasa muri Werurwe kugira ngo baganire na leta ya EDC ku ifungurwa ry'abanyamerika bari bafungiweyo. Jenerali Numbi yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu uva muri Nyakanga 2020 asimbuye Lieutenant General Jean-Claude Yave Kabeya wari uri kuri uyu mwanya. Ni mu gihe umugabo ari guhatwa ibibazo bikomeye cyane ashinjwa kwivugana umukuru w'igihugu Tshisekedi ku makuru yatanzwe n'umwe mu banyamerika, Moti Kahana ufite ubwenegihugu bwa Israel, wabwiye Tshisekedi ubwo yari ari mu nama y'ubukungu mu Busuwisi, amubwira ko uyu mujenerali ari umwe mu bagerageje kumwica no kumugirira nabi birimo no kumukura ku butegetsi. Naho Barack Obama n'umugore batiwe twasi byo gutandukana. Barack Obama ayoboye Leta z'Ubumwe za Amerika n'umugore we Michael Obama batiye twatsi inkuru zimaze imizi zicaracara ku mbuga nkoranyambaga ko bashobora kuba baratandukanye, bemeza ko ari ibihuha. Ubwo bombi bari mu kiganiro cya podcast cyitwa Imo gikorwa na Michael Obama afatanyije na musaza we witwa Craig Robinson. Michael na Robinson bakiriye Obama bakomoza kuba ari amakuru akomeje kwirakwira we n'umugore we baba baratandukanye. Abaganira ku mwana we n'umugore we bakimara kwakira Barack Obama, Robinson abaza niba bakundana. Michael Obama ntiyazuyaza arikiriza ati n'umugabo wanjye. Obama nawe yasubije atebya avuga ko umugore we yamugaruye, abivuga mu buryo busa naho uwo mugore ari wari waranze umugabo we, ariko nyuma kamubabarira bakagumana. Bombi bongeye gushimangira ubwo bakundana ndetse nta gihe bigeze batangaza batekereza gutandukana. Michael Obama ati nta na rimwe byigeze bibaho mu rushako rwacu, ngome narigeze gutekereza kureka umugabo wanjye, twagize ibihe bibi cyane tugira n'ibihe byiza byo kwineza turi kumwe, nabaye umuntu mwiza kubera umugabo nashyingiranywe nawe. Aya magambo yazamuye amarangamutima akomeye cyane. Barack Obama asaba umugore we utamutera kurira mu kiganiro cy'igitangira. Barack Obama na Michael Obama bamaze imyaka 32 bashyingiranywe, bakaba bafitanye abana babiri aribo Maria Anne Obama w'imyaka 27 na Natasha Obama w'imyaka 24. Aba kandi bavuze ko kubana neza kwabo ari ibanga bakoresha mu kurera abana babo. Ni Barack Obama n'umugore we Michelle Obama. Ni mu gihe nanone muri Amerika hasohotse ibaruwa yinjiza Trump muri dosiye ya Jeffrey Epstein washinjwe gusambanya abana. Perezida Donald Trump yongeye kugaragara muri dosiye ya Jeffrey Epstein washinjwe gusambanya abana. Byagaragajwe muri 2023 kare muhandikiye umugabo ibaruwa bamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Yari yujuje icyo gihe kuwa 15 Nyakanga 2025 nibwo ikinyamakuru cyo muri Leta z'Ubumwe za Amerika Wall Street Journal cyashyize hanze ayo makuru y'uko Trump nawe ari mu bifurije isabukuru nziza y'imyaka 50 y'amavuko kuri Epstein. Ibi bikaba byarabaye imbere y'imyaka 3 gusa nyuma atangiye gushinjwa ibyaha birimo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Aya makuru akigira hanze, Trump abinyujije ku rubuga rwa Truth Social yahise avuga ko agiye kujyana mu nkiko ikinyamakuru ndetse na nyiracyo Robert Murdoch nguko mbere yabanje kubaburira abuza kutazakira hanze amakuru y'ibinyoma. Ati mbere y'uko ikinyamakuru Wall Street Journal ndetse na nyiracyo Robert Murdoch basorire ya nkuru
njyewe ubwanjye nababuriye mbabuza kuyisohora kubera ko ntabwo ari ukuri, ahubwo niba ari mpimbano ndababwira ngo ntimwishyire hanze zabajyana mu nkiko. Umuvugizi wa Wall Street Journal n'ikigo kireberera Dow Jones yakanye ibyavuze ku byo batangaje katari byo, ndetse n'ibyuko Trump agiye kubajyana mu nkiko. Doshimiye kuba mukurikiye ikiganiro n'ikiganiro toshimira kuba mukurikira. Iyi ni Kigali Post, Moise Mumure niko nitwa, Imana ibarinde.